Ayede makumbama namhlaba lo khulumayo ushoba lenkonkoni silubula hlendle sikalobambe sadla umuntu amkhaflela ngamathi la ngalibalele umphehlwetshe ngaphansi kwamanzi makoka ngishoba phansi kwelasemvodi umkhashela kwela kuba umhlonishe emazweni ziphiwo ngeziphiwo yinjula ngokunjula ngokuhlukana kwazo ngibuyile kuseyimi lo ushoba lenkonkoni ngizokhipha nansi injula ngokuhlukana kwayo zinjula lezi ngokuhlukana kwazo ngokuhlukana kwemisebenzi ngizochaza nanti ibhakede ngiphethe injula kuleli bhakede engasona isithwalo ngiphethe injula esebenzela wena muntu osuthwetshulelwe idlozi lakho wena muntu osekuphendula isithunywa sakho kwasetshenzwa ngaso wena muntu uthi mina selokuba yimina ekhaya nje into ethi idlozi ayikazi yasebenza enganoba bomncane baceba bodwa engano anti ingane zakhe izona kuphela iphumelelayo thina siphumelele ziphiwo ngeziphiwo zinjula ngokujula ngokuhlukana kwazo ngiphethe injula la yamafutha kulento engiyiphethe la ngabona lamafutha lawa aphethe injula lamafutha awafani futhi namafutha amanye njengoba uwabona nje ukuthi ayakhanya kodwa kunenjula eyimfihlo kulamafutha ekwazi ukusebenza emfihla kwalweni la kuleli bhakede akukho kuphakelwayo akufidwa lutho akufakwa lutho okwakho ukusebenzisa lamafutha ngendlela engizobe ngikuchazele ngayo asiphume lapho sibuye size la lana ngifuna wena mnomzane uthi mina yebo nginawo umndeni nginawo umsamo kodwa nginalo iziko lasekhaya ilona ziko lakho lomsamo leli ilapho khona indoda ekwazi khona ukuthi mayifika noma ngakuthiwa sekwenzakaleni baliphendulile idlozi lashintsha labamnyama baguqula izinto zasebenzela bona bodwa uyakwazi ukuthi mawusebenzise la ushunqise ngaphakathi kwekhaya ugezise zonke izingane kuqhumhlandla kuvuka imisebenzi baqhasha bangaqhashiwe lokhu yena besuke ethwebula idlozi useyosale ibona ewugebheze nganalutho enganivele wanishiyele konke nisale nhlupheka siyakhuleka zinjula ukujula ngokuhluka kwazo okunye kwakho omunye uyayibuza ukuthi umkhulu wakukhipha kwangapha kuleli bhakede lokuqala kungane ngasakukhipha kwakule bhakede losibili angithi ngiyasho nje ngithi zinjula ngokuhlukana kwazo engingakwenzela kona ukukusondezela nje ngikubonisa ukuthi okuphakathi kona kuyimfihlo angithi umsebenzi wami ukuphoqa izinto ngenkani zinjula ngokusebenza kwazo ngizwile abantu bayakhala ke bayacomplaina bathi mkhulu kanti wena unawo yini amakhombo kanza kwethu amakhombo anginawo mina engingakwenza kulezi njule enginazo ukunenzela ispecial kuphela lapho khona engisuke ngihafula ama prize alezi njula ngiwenze abe uhalf wazo zonke lezi njula enginazo eziphambi kwami engisebenza ngazo okuyizinto ezinganabungozi ezingaphakelwa ezingahli lutho ingani ngoba noma ngikunika leli bhakede asikho isidingo sokukucaba kunomuthi ekufanele ngikukhumisa wona kunezinto ezinye ngikwazi ukuyichaza uma usukhona esigodlweni njengaleli nje ngithi iziko lomndeni sekufana nomsamo wakho lokho kufana nendawo yakho la khona ozobukwazi khona ukuthi njengoba vele wena into yokusebenzela so kunomuthi engifike ngikunike wona usebenzise ekhaya uma ufika ekhaya usebenzise nenkukhu ngiyokuchazela mhla ufika ke ngalokho okunye nokunye kuyimfihlo kuyizinjula bengithi anginivezele nje inaba kwamjokane kandaba injula esinayo ngaphakathi kwekhaya okuyizinto ezinamandla zokukhuphula abantu kuyasebenza ke konke lokhu kusebenza emabhizinisini kusebenza kulapheni kubuye kusebenze nokuba isisekelo sekhaya ukwazi ukuthi impilo iqhubeke ibe kahle kungabe ibiki into ezophazamisa umndeni bayede siyakhuleka